Image Powder Yang Vir Simbuhan, Brataram Noxable in Kurumjari. Nasi Maru Powder, calendar Pong, but the say the Legacy, Puna Paminaduna, a single Putominasi Haina, DIPR Geek Director, Balkrishnan High Cray. All me the Narina Capsule but home who occurred among the Ninda Cray. Housic Mapung Paulo Vidasi. DIPR Director H. Balkrishnan High Cray, calendar Pong with the say Nabaka Legacy, Puna Paminaduna, a single Putominasi. Wafam Masingasi Ayuk Pung Tara Makaida Press Club the Kalipak Board Ki Tarasuba Mapok Montorum the Atuba Mitungi Warol Piraduna Director Balkrishna Pongo Kipni Balkrishna Makatana Pongo Kiva the Tawayas of Mukiana Toan Wakal on the calendar Putokamani British Kimatam Nito Palingada Sanakon the calendar Putokami How did the Chakotpagi Matungina began Chakolapagi or Mukia Lagibasi Tidopinaga Asuma Kontang Wagani Haiki Tromaduda Akam Langona Pono Kivada Calendar Taban Kenava Nipu Rom Yauri, Masi Miam the Puna Honam in the Dunasum Topasangi. Tolam to the Kalipak Calendar Board Ki President Aham Bidjit Sairom, Hanik President Pandit Sanglakpa, Govindaji Temple Board Ki B Rajendra Sharma, Impact Divigitship Editor Yumnam Rupasandrana, President Member Singona Sarugyake. We do like way a company man, another the city universe, Mamma Leon, Scout in the zoo, Scaliba Gang, the Bote and Value suggestion, coming opinion to Bibi Rakanda, Martin Pamsinga, other being some people I don't see no Mapunas who can never get it and see a two with the warriors for the Naxin of Nabima for. Education Minister T.H. Radhisham Haikre, Laibak Kamasahot and Geharibadi, Tabakan, Su Nomba Matautai. Simis Singi Awarapa Kudung Tibakaya Mayok Navada, Mating Panu Sargana, Taurankia Paikatli. Wapam Masingasi, GM Holder, Bhartia, Majur Sangha Manipur State Committee, Sindra Pangtokpa, Marisua, Manipuri State Conference Ki, Atoiva Mitungi Warolda, Mantrina Pondo Kivani. Mantrina Makata Duna, Majur Sangha Si, Sahiasi January Tadagi, Bharatala State Kudung Pangtokuna Lagli. Lebak Masahol and Gahabri Suno Makan Matautai, workers sing get water park Kanava conference si Paktok Pani Hainesu, Mantrina Makata and Fondoke. JSC against unnatural shifting of Impal East District Hospital na Kobo Ban Nasisu Makata and Satakre. Nasi Bandadugi Paulo was Salova, ISTV Paumi and Sanazawu Ban Sawat Pasina, Tatita and Tork Padanatana, now in the capsule Pagi, Mahang Tongpagari, Atik Akai Tokre. Thong Asibu, All Manpu Working Journalists Union, Amzuna, Akan Monda, Yang the Pondrokli. Nasi Standing Committee, Amzu Giatuba, Giwina, Pamkiva, Mipamna, ISTV Paumi and Sanazauna, Bangi Paulo was set pada, Ban Sawatpa, Nupam and Naurina Kapsilaki. Presni Hive the Sunawalu, the Hankro Haina, Amuka, Naurina Kapsina Tarang Toki. Marek to the Nupimiapna Presni Hive the Nupadu Setan Ki. Nupadu Maming Hangmada Kanghote, Haraki, Todok Asi Matanga, Amzu the Taklabadi Parak Tagani, Haibudagi, Nupadu, Gimaming, Waikom, Tonzao, Apopa W, Samzai Koi, Haina Pondorki. Todok Si Matanga, Amzu the Kumna Kandra Matuna, Todok Akan Mong the condemned Tobolena, Matong Tojariba Pong with the Kutaba, Ayat Piva Hibasi, Paumi Kunai Singnavani, Manamaduna, Senator Mioyadu, Na Amzugi Paumi, Sanazao the Lale, Haina, Numit Ninigi, Manunda. Hajar Gadabani, Natragadi, Amzuna, Music Matakta, I'm your action local Haina, Amzuki Cherolam Supongo Gay. Janata the United Nations General Secretary North East Incharge MP Harival Raina Haikre, Manipura National Sports University Mamintagi on a Tamlaga Maruibus Singna Uttar Pradesh ki Lucknow Puna Tharang Toribasi Prime Minister Madi Parliament Putokuna Kanagani, Wafamasi Nasiayuk, New Secunda and Office Hangdopi from the Haribal Pondo Kivani. Haribal Namakata Duna, Indonaga Pistoki Matanga, Interlocutor, RN Rabi Mayokta, Civil Society Sing Horiba ZD, Yunus Watuna Pul Support Togani. Sangabagi Thorum, Lord Matunda, Lamian Sangla Dollar Sigi, Nom Yoba Political Conference Amasupang Toki.
conference adu da dol gi lusingba kya na hojik oiriba rajniti gi mayol amadi landamasi oiriba wafum kya gi matang da tongan tongan warol kya pinaki Library and Information Center Kaksing na Numbajing Kuding Pangtokpa Special Sunday gi Samaga Apigani Sani ga Yankani Thoi Suba edition ngasi Megi Tang Kungi Ayukta Yankom Kesorjit na resource person oidra Pangtokre Mahiro Sani Yankai Romna Saruk Yakiba Special Sunday aduda virtual tourism gi saruk ama oina angang tramatoi gi set semduna prithvi asigi nungairba kumhai kya 3D facility da yenghan ki ngasi yenghan ki ba mafam singi manungda International Space Center Mount Everest, New Wonders of the World, Antarctica, Machu Picchu, Water World Tourism, Egypt, Tour of Europe, Volcano Sing, Ocean Safari, Paris, Taj Mahal, Akshardham, Capes, Thailand, Great Wall of China, Solar System, Africa, Korea Museum, Asina Simbakaya, Yauke. JCILPS na lamdam sida laiba non local single verification sattabagi manungsana ngasidagi thangaiban khomdram selung balaikai da thangaiban United Youth Club amadi JCILPS ki music na kusam naduna laikai sida laiba non local singna masa masa gi sabsa basia sa yauribra haina verification to haukhre mafam sida laiba non local amadi atai mafam kaya dagi lakpa miyoi singa thangaiban United Club ta laktuna verification sing tawraki Puari ka sago nariba kurai hongpung laifam lenda lai khurumba lakpa miyoi singi pothana ba sangama sana ba hotna rubuda mafam aduda kundaduna laiba Delhi singa chauna umkhatna ba thorukpadagi wakai kendra gi MLA o Haneriga nakal animaki miyoi singa wari sanduna control tawkre maisau ningsing lup kurai gi secretary A Irabot maiteina phongloki bada laifam lenda sida nom nobagi miyamna lai khurumba lakpadagi mafam masi chalaktabdagi lai khurumba lakpa singi ngahak pothana ba temporary set ama sana ba hotna bada Delhi singa mafam masi court case lai haina thing ba piki potha sang sana ba tharang toribasi court case dan daba mafam ni hairi Delhi singi maike dagi phonglok pada mafam masi court ki thing ba jaga ni lai khurumba lakpa da thing ba piba leite sang sabri court ki thing ba leibana yaroi haike thodok asi makha tana matungda mohana thoktana ba honaminasi haina wakai kendra gi MLA o henena phonglok ki makha tana thodok thondana ba police na akan ba mongda ngak sen kre hairi Karl Marx ki sahi sani surukpagi mapok kumon thronga mari lainana ngase Communist Party of India Kaksing gi office ta party gi member yankhai ron saruk yaduna nomugabe political class pangthokre haiba class asida class and class struggle haiba topic ta ex MLA TH Tomana warol thamki thromadu CPI Manipur State Council gi State Secretary L Sotin Kumara hodokhibaga loinana Comrade Y Dhananjoy amadi Dr Asha Kumar nasu wafam kaya phongdok ki haina CPI Kaksing local gi district secretary Zerolamana phongdok le Socialist Students Union of Manipur SSUM Proletarian Feminist Movement Manipur Proletariat People Democratic Union all political party gi mihut sing thanga rape case amadi thangaiban rape case ki imung manung singi mihut singa loinana Manipur Student Association of Delhi ga kusamaduna matang thada India gi Prime Minister da rape case ani anuda senaba sing charak pinabagi serol pisinaba amadi Delhi da protest tawnaba warep lokhrei SSUM PFMM amadi MPPDU ahumna pullaga sinuna Manipur Press Club ta pangthokiba all political party intellectual sing academic sing amadi CSO singi mifamna rape case ani asigi mayokta sangsilliba khongjangda lup ahum masina amatoina sawat pahaina lepnare haina SSUM gi publicity and propaganda gi secretary and Tonoranjan na phongdokre mahang hai makha tab khong sing lamdam masigi miyam ga khusam duna mara labor rapist sing serak phangna bidamak saksin gani haike ba jungi horpa sayo ye second we try da gi bujuji thogli ba victim gi munungi mi huchingne degi SSUM gi thomi singne aduga bujuji manipur lai ba all political gi political party singi muchinga lona gi Delhi da chalaga masat ki muchinga punsilaga ikona prime minister da ai bachiron mission ba amadi tuan ba national issue oina kona Delhi da khongjang daksina ba wi wari su lojare Karim Biko khulda tongan ba lek nak ki oiba scheme amadi development project sing lakpada lamdam masong i praja singna
कानबसिंग अदु लौमिन हौसी अमदी खुलसिबु चाखोटपा माइकेरोमदा खुबांग चौसिनबा होना हौसी मसिदा लमदमसिदा लैरिबा प्रजा खुदिंग क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी मरा पाइबी लुपसिंगना पुन्ना चनमिनसी हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पामुसिंग उनबा अमदा यंग चैलेंजर क्लब की सेक्रेटरी आइस सुशील कुमार ना फोंदोखरे करमबिखोक नुपी समाज मेरा पाइबी अमदी यूथ चैलेंजर क्लब अनीना पांगथोकपा माउमिसिंग उनबगी मिफम अदुदा सुशील कुमार मखाताना फोंदोखिबदा लमदम असोमदा लैमिनरिबा प्रजा खुदिंगना हारिबा चाखोटपगी थबक थोरम लाकपदा अयतपा अपनबा पिबीदना पुन्ना कोऑपरेशन पिमिनदुना चाखोटमिना हौसी मसिदा अयतपा पीरबदी मांगजगिदौरिबसी लमदम असितनी मरमदुना अखोई इसा इसाना वाखल तामिनसी हाइकी थादरिबा डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंसी एज ए क्लब की सेक्रेटरी अमोइना कोइना हाइजनिंगबदी अखोई लैरिबा करबिखोकता लैरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैरा पाइबी अमदी लैरिबा मियोय प्रजा पाइ खुदिमंगना अमा फावो येपिदना डेवलपमेंट प्रोग्राम लाख खुदिमक अखोई साजोक पिमिनदुना अखोई अमा तोइना लौमिन हौसी हाइबा अखोई वाफमसी बता अखोई थमजरी करिगुम्बा मदुदा यनहोदना अखोइना लहोदबा तारगदी मांगजेगदोरिसे करबिखोकता लैरिबा प्रजा अखोई खक्तनी अखोइदा मांगजेगदबदो अखोई इसा इसाना ज्ञान तामिनरगा लाख डेवलपमेंट प्रोग्राम खुदिमक अखोई पुन्ना अमा तोइना अखोई नुसी चाना लौमिनदुना करबिखोकसे मुतक चाखोटपा खुंगंग अमा ओहेनसी हाइबा अखोई वाफमसी बता थमजरी ईस्टर्न स्टूडेंट्स क्लब नोंगैबुंग अमदी नोंगैबुंग चक्प्राम लेरक डेवलपमेंट कमिटी अनीना सिंदुना ngasi चक्प्राम लेरक ता नोंगै ओइबा लमतु सेमगी थरम पांगथोखरे लोइनाना सोशल सर्विस असिगी मनुंगसना गवर्नर्स ड्रीम मणिपुर इनिशिएटिव 2018 गी मखादा ngasi हौरगा मेगी तांग कुथ्रा फावबा वांखै असेंबली कंस्टिट्युएंसी गी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा उसार लिसिंग थाबगी थरमसु हौदोखरे ngasi अहानबा फेज गी ओइना उसार कयासु थाखरे All Manipur Interstate Bus Association in Niam Wangda All Manipur Interstate Bus and Allied Transport Association haina onthok lamle loinana association asigi fanlana sinarba singi mathakta action lokatuna makoibu phagat pinaba police ta FI palagani haina All Manipur Interstate Bus Association gi founder member amasung ex president athokpam Buddha Luangna ngasi paungsing da phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paungsing unaba amada Buddha na haike हाइरिबा एसोसिएशन असिगी केसबुक अमदी मरी लेनबा डॉक्यूमेंट निंगथीना थमलमद्रे अमदी सही मंगागी ऑडिट रिपोर्ट पीबा ngam हौजिक हौजिक प्रेसिडेंट ओइरिबा एल अंगौ अमदी महाका थाउ पुरम पुमिनरंबा मियोय खरना एसोसिएशन असिगी फन लाना सिनरंबा सि खंगपनी हाइके मतुंगदा असुंबा खंगुनबगिदमक आरटीआई द से थाखरे मणिपुर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 01989 पीबा रूल अयाब यावदना सेमदोक्तना ऑफिस पाइनबा थौसिल तौरे अमदी एसोसिएशन असिदा लैत्रब मियोय क्याबु महाकना ngasisu member ओहेन थमले मरमसिना हिरम मसिगी मतंगदा अथॉरिटीना असेंगबा सुंबा पुथोक्तना एसोसिएशन असिगी मखा ताबा ऑफिस बेयरर्सिंग खन्नबगी इलेक्शन सुमना पांगथोकनबा होनबदा मतेंग पांगबियु लोइनाना हयेंग पांगथोकनी हाइना तौरंबा एसोसिएशन असिगी इलेक्शन चना हंदनबा मरी लेनबसिंगना येंसिनबियु हाइके पैसा खायरगा लाख 10 मुक लेबिसे मसी हे होबो सही मंगा देगिना हुजि फावबिसे कनो तकना स्टेटमेंट ओ अकाउंट द पुथोकना मोइना हुजि दुम सिजनल लेरि मनना मोइना तिका तक अदुना मोय हुजि तोरिबसे कोइना चे थारोरे नोय सही मंगा ओरिबसी चुम्ब्राइने को येंगुरे अद सही अहुम न ओइरमबदगी सही मंगा मुथतलगा ओइलेरमे मरी सुबत तांखकी खुंगंग सत्सी थोरम थवाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना थासगी कुनिथोइदा लिलोंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी की नुंगै कम्युनिटी हॉल वांजिन टेंथा असेंबली कंस्टिट्युएंसी की टेक्सम मेलेकाई कम्युनिटी हॉल हैरोक असेंबली कंस्टिट्युएंसी की बेंगी अरोंग निंगथौ लाइबुंग हॉल अमसुंग वांखेम असेंबली कंस्टिट्युएंसी की ओइना खोइरो मेलेकाई कम्युनिटी हॉल पांगथोकनी हाइना डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर थवाल चेरलमना खंगलगले वांगु सावल इबदौ लोलांग पाखंबगी लाइबुंग मनाक्ता हौबो उपांबी अमदा मसक खंगदबा नुपा अमा थौरी यालगा सिरमले सही 15 कुंठा फावगी रोंगी लेंग वैगनी अमु मसुगी टी शर्ट लेली लाइट ब्लू मसुगी खोंग्राउ सेली महाक मतौक्रम सिरमली बना हाइब खामंगमद्री अतोपा अमना ngasi नंबुल अयुक नंबुल तुरेल ओरिपोक पोलेम लेकाई गी विजय गोविंद थोंगदगी नोंसुक लोमदा किलोमीटर 10 रोम चलगा नुपा अमा सिरगा ताउथरकपदगी पुलिस न खटखरे ताउथरकखिबा मियोयदु लोइतोंगम टिकेंद्र सही 15 अपोप लेखिद्रब इबुतोंबी नारायणथों खुलेम लेकाइदगिनी महाक थासिगी ट्राइपानदगी थीब खंगदन लेरखिबनी महाक मयुमदगी थोखिबदा सुसाइड नोट अमा इरमी असीब हक्सांग पुलिस लौखलगा रिम्स मोक्ता थनमले हाइरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी निथौकाबा नुमिता रशिया द सत्कदौरी
सोची की ब्लैक सी रिजोर्ट महाकना रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गा वारी सानगनी हाइरी लेबाक अनि गिमरक लेनरिबा प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पु हेन कंखत अनबा लुसिंगबा अनि ना वारी सानगनी रीजनल अमसुंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वाफम सिंगसु लुसिंगबा अनि ना वारी सानगदौरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रशियन खोंगसत असी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना सेबाव पिरकपदगिनी हाइरी जनता दल सेक्युलर गी लुसिंगबा आईएसडी कुमारस्वामी युमसकेसे नुमिता कर्नाटका की अनोब मुख्यमंत्री ओइना वासक लगनी महापु राज्यपाल वालाना मुख्यमंत्री ओइना वासक नबी बाटोन तौरखिबनी हयेंग निथौकाबा नुमिता वासक केदोरिबा अदु राजीव गांधी की निसिंग थौरम लेबना मरम ओरगा युमसकेसे नुमिता यथोखिबनी अमरोमदा युमसकेसे द पांथोकदोरिबा आईएसडी कुमारस्वामी की सरकार असी मतम सांगना चलोय हाइना बीजेपी की लुसिंगबा अमित शाह न फोंडोखरे महांग मखा ताना फोंडोखिबदा लिसिंग अनि सुमना त्रामरी की लोकसभा मिखल दल असिना फंखिबा मसिंगदगी लिसिंग अनि सुमना त्रामपन द पांथोकदोरिबा लोकसभा मिखल की मिखलदना हेन मसिंग फंगनी हाइखि राज्यपालना आईएसडी कुमारस्वामी दा वासक लौनो खंगन खिबगा लोइना नुमित 35 की मनुंग दा महापु मसिंग याम कांगबुन सवले हाइबदु असेंबली फोर उन्नबस खंगन क्रे ngarang asi बीजेपी की मुख्यमंत्री ओइना वासक लौखरबा बीएस येदुरप्पाबु मसिंग याम कांगबुन सवले हाइबु उन्नबा सुप्रीम कोर्ट ना अखनबा मिफम मा कहंदुना नुंथिल पुंगमरीदा ट्रस्ट भोट लौनो खंगनखि नुंथिल पुंगमरी ताबदा ट्रस्ट भोट लौगदबा अदुगी मांगविना बीएस येदुरप्पाना फम थादोखि मसिना मरम ओरगा गवर्नर वालाना जेडीएस की लुसिंगबा आईएसडी कुमारस्वामी ना मुख्यमंत्री ओइना वासक लौनबा बाटोन पिरखिबनी कुमारस्वामी कांग्रेस की एमएलए हुमराग निपान सौगतली मसीदा नतना कुमारस्वामी की जेडीएस की ओइना एमएलए को साइन पांचु लैबनी पुन्ना एमएलए चांग ट्राटुक लौना महाकु सौगतली महापु युमसकेसे नुमिता मुख्यमंत्री ओइना वासक लौगदोरिबा सिगी येंगदुना सेम सापुनमक लोइख्रे हाइरि लिसिंगनी सुमना तरुक्ता रोटेशनल पैक की मखादा आईएसडी कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर अमुक ओइख्रे मतमदुदा बीजेपी की बीएस येदियुरप्पा ना महाकी डिप्यूटी ओइकी हनक्ति रोटेशनल पैक लैरोय हाइरि पावर शेयरिंग की मतंग कांग्रेस अमसुंग जनता दल सेक्युलर गा अरोइबो ओइना खनख्रे डिप्यूटी सीएम कांग्रेस की मियोइन ओइगनी हाइरि कुमारस्वामी की पार्टी दा कांग्रेस ना कंडीशन अमत थमदना सपोर्ट तौगने हाइरि लिसिंगनी सुमना मरीदसु जेडीएस अमसुंग कांग्रेस की मरक्ता अलायंस अमुक लैख्रबनी हंदकी अलायंस तौद्रिंग की ममांग दा कांग्रेस ना जेडीएस पु बीजेपी की टीम बीनी हाइना मराल सीखिबा लैख्रबनी फजना लेंगाक पंगमनबा अलायंस असिगी कमन मिनिमम प्रोग्राम अमगी मखादा थबक तौगनी हाइरि छत्तीसगढ़ की दांतेवाला डिस्ट्रिक्ट ता माओइस्ट सिंगना लैंडमाइन पोखाई हंदुना सेक्रेटरी पर्सनल तरुक हाटख्रे थौदोक अदुदा पर्सन अनि खक्सु असोपन नंखि थौदोक अदु सेक्रेटरी पर्सनल सिंग अदुगी गारीना सोसना विलेज फाउना लाकपद थोकिबिन हाइरि सेक्रेटरी फोर्स सिंगना थिबो हुमगी थबक चथरी हाइना एंटी नक्सल की डीआईजी सुंदर राजना हाइख्रे आईजीपी विवेकानंद सिन्हेना हाइखिबदा सेक्रेटरी पर्सनल सिंगी जिप अमना रिमोट एरिया दा पेट्रोलिंग चलिंगाइदा आईएडी पोखाय हंदुना अटैक चथरखिबनी मार्सिंग अदुना एके राइफल अनि यावना ऑटोमेटिक राइफल्स मंगा खक्सु मुंदुना पुखरे हाइरि मार्सिंग असी चौखट थरांगी मायौत लई हाइना सीएम रमन सिंहना हाइदुना थौदोक अदु कन्ना यानिंग फोंदोखरे हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमहोना पिजरी कैलेंडर फोंबदा सैयदब लैबसी पुन्ना फमिनदुना असेंगु पुथोकमिनसे हाइना डीआईपीआर की डायरेक्टर बालकृष्णन हाइख्रे पाउमीदा नाउरिना कापसिलक थोंगु अकन मोंगद निंदा तौख्रे ngasiगidi पादम सन्दोक सभा मतांग से लोइजरे म्याम अमकना खुरुमजरी।